Akalwara wakichawi sampai sarantas kakijari berata barka cidaka wakichawi daham harus kip ajadi wa besikula biliar ushata aka usuruha aibarut hasab haraki wa mulya usu ukabaraki yaqi padaka haho usu sasinsa uintap haraki wa ukatokitwa aka alwan ha hubadakaru arkhaya ditapkhata hubadakaru arkhaya ditapkhata sasidawa sadita parata. Aka uskata ruskip yatakeja, kiwasampi bayampi ujikat asi hilata Romualdo Huanca de la Cruz, hupaja da turista, kuyer rekiwa, kabaraki wali yathat atau hupaja kulyasi witokitsa. Kabaharut asijari hakaki hupampi hilata Romualdo wali kumari bayampi portadah wakicha wirarut asya. Halala hilata Edwin kamarketa kay markachinaka, kitana samchita chikasta sipta humana karo wali mundasinyampe aruntaniusma ka Bolivia markpacharo. Ukamaraki ya kamar kanakan swalkan yustap kwado ka take monasian panagaruntana askinaki Bolivia markasana hakasip kanyani sasin. Alilaki padaya hilata Romualdo alipot portadak sasin soparusa ketokeda yuspa hart ajari. Hichakucha akaus hatarus kipt ajari. Kudu hamasa akaus soha hilata Romualdo barka chidakaru ketokita yatianya. Waliki konamate yatiptana. Ichuruna kaha kapachana wal kamar kachina ka kam usunta tap. Estando acá mulla toqueta. Kaukan kiska mulla ha estando acá kiuchankiwa. Kunate ha churuna ka wali maistata haka visaja. Ani una era na kamajite na era pachana ka chichila na kasaja. Ani wa kausuna untapkant. Y churuna ka kunato kiska maistawaye pantesi una kautja ka manqawi toqueta. Años son mancapantes así en Sapre, están acá médicos académicos como que médicos tradicionales, para que para que casina, como aquí pasa na Hualja usutan na camper na kawaita, Hualja usutan na karu koyarakta, chikataro waliptaita na chikataro haniuga waliptain hama karkit kunata ka mulia usunja, Hualja utjaspa, na era kataja mulia usuta taspau cosata inflamación de la vesícula biliar. Uka behiga or ka visibiliar stan ka posuta yo. Kunas posutata ka ha? Utchas pawa kona pachata ka mankanja tustas chanyana ka mulia omah ka pacha posuta yo. Uka usata ma infection chanyana colecistitis. Uka itis salmonella infección aka utchi aka mulia mankana. Kunas ka infección utchas ukanjas pawa cálculos biliares macrocálculos, como que microcálculos. ¿Cómo se llama uka cálculos biliares naka hachanakaspa, hiskanakaspa, halu kamaspao. Cha kunata kaha walkanis kunata uspa chasina. Akaha kunata pachati wasama tanahawali lichinak sanyan. Uweha chankaspa, kucha chankaspa kamaspao. Kunat nairasap nairah nanaka payasip krestra ka ma sopa sanyan ukaroha uchantatan uwih lichimak asep kret. Hani ukama cherikis hichaha hani walikit sab karakter sin sab kostanaga ta ikana aukena ka sab kunat naira pachaja uiwanakaja uiwatana ecológicamente ukamay hani wa uka vitaminas de engorde ukadanka alimento balanceado con utjanati uiwana ma asim kha ka chonya pastuna ukana ma qaphan kat haqiqa uka aichana ma hani uka usunta kanati hichurna kaja maistata geo ukamarusa comida chatarra, ukautjaraki, industria, maquinarias, ukanankam lorataje ukaj. Hanigatan kunau chantap karo. Utiwa ma unyestawi, yat unyegiptañan kapachaja, gaukirita kaja ma embutido sañane. Kunsu chantap, uka embutido kanja anetu saña pakiteja. Walja paxena kwan imataña pa. Uchantap karoja suma kapiña pateja, saborizante químico. Karoja han tusan llamada conservante químico kan karak colorante químico kambina kwatha walha uchandata kwatha ukana kaha aka kiucha mulla toqer kam kyosar ukatha ma kaha calcus con otoyaspa han ka usuta toaspas ukan sesna chaha inflamación ka kispa ka ba mulla wali walha umanaga pusnas karo calcus biliothan ukatha kusuntas pa ukasata lodo biliar ukalodo biliar han ka barro biliar Ukama concho que escañane ha, ukatokos pa cáncer de la vesícula biliar. Han wali uso ge uka. Saske naha chapcha ma eja asin. Indasa maineja hilamara nejas pet usun toaspan. Hicha hanip kamajeta. Akan ma laboratorio químico nucheja. Kamskan patung maranika ka wainah.
Ya acá. Kamsis acá ecografía acá. Ecografía. Kamsis con ja conclusión sen con colicistitis crónica litiásica ukamauka. Acá litiásica ukan kamsas maneja colicistitis ukamulama ustuta tata ukamulaj. Ya litiásica qalan acá uti. Macrocálculos canseja 12 milímetros hasta 4 o 5 milímetros como te hagan. A ver, patunka maranique o kawainaj. Ani usted te panesnate o kam. Walhani o kamaj. Hichaja maininja utarakeja. Akaja patung payani maranique rakiu. Waina kamaki. Waina kamaki a ver instant kamisa sakanja amuisnaja. Walhani kamustataja prej. Ukama. Chahilina katu kamajatja. Acá mainan piwa 25 milímetros, 2 centímetros. Achaya kalaja. Achana kajio. Icha ukama kis kanyanaja maineja. Aniwa ka qoyas khaspat aka qoyalina ka sambikanu kasti intervención quirúrgica. Ba karhiasin abskhanya penergiuka. Anuka kama kis kanaja se pone igual khaya maradan kat khaspau ka ukitaja cáncer de la vesícula biliar. Ayukam. Ukata kia hacha maina ya khaya pa amuyasinya hilata edu kamar kamar kachina ta kanisa amuyasip khanyani. Kama hilata. Khanas ki ukaha. Kun ham sukat behis aymanas kayasma. Kamu sunta wayap khewayna tawaqurakasa iskawa warakas istasi wakurakan iskawarakas usunta pheusasil. Batha kun ham sama haqiqa ukaw sunta das bukah amuyasispa. Kun ham sama haqiran wal tiyaspa ukatoqita yatiraknya. Haluka qanawa ta kanisa amuyap khanyani. Mankaweh maistatawa. Marcachana que chonaka wali yaktata la estrés kana cambia na pastana. Nera kataja amuyasip khanewa arumana ka wilchana sana. La caja wal alwañan tata boca pastosa amarga como el kama sartan. Ukatja nairaja qillun tarkiwa kamsas ko ictericia ko charakia kana qillun task. Ukama kiskanyan haya paxina kamarana gansa hanchim pachau qillun tawaya ko ictericia wilaro matqamantawa hanchiro halkam. Ukatja eqi usuraki. Anko mareo sañanoja chankapura están ahí mararon. Sanakas kanya walup tanaha ekeh muitas machko hakota tanshan yaskot pachaktawa harak ukatha ukampike ukap ekeh uso halu kamanagat mainah amoyasis pakot ukatha alwana kaha waqaqinya ahtasinya halu kamarki utharak ukatha utharagis pa estreñimiento acá por aquí viene que es pa halu kanagata mainah amoyasis pa Ukamos os caneja o trau campeja gauqueta que abdomen derecho tanja halio kat gauqueta que harapina ganha muito aqui to cozinha o canquiwa acá vesícula biliar ukita dual usuye com sapachkata na caja ma coloque hit kata monito amuk ta imon desneu samsung hamagit halio kapachaja cálculo biliar o caneja o caja halio kama aqui pancha pan kesersnao taspa caja ya causuna que kiki parxian gauqueta que apendicitis ko taspa anu caja úlcera gástrica Alukandagat. Appendicitis na kaukirita ka vesícula biliar akan ksakhanisa. Alukankot ukanchan karkiwa ka kaukit apéndice. Uka apéndice uka pusuta taspaja ma infección respo uka apéndice. Uka takia utenya ma examen de ecografía. Pero hay maranja médicos tradicionales con anflorapna na caja. Utiwa ecografía natural kaukirita ka kui terapia. Hankaja tuyuan kona kauti pampana kan kolyonagan ukana kan absunyuka ya teña ukaja ukatechuna kama médicos tradicionales chimpuni panaka ya teña ukaja kameste ma ecografía ma imagen la ukaja uyartan ma médicos uka académicos panaka sumuntap ya médicos tradicional kiki parkio una ecografía en kui señal sadi ko kikit ya kanaga chaunampit walpak aunatha unijata rakispa ukanaka hallo kama ukanaka uñakiptaña ecografías naturales waltata uti ukamanagat mainaj amuyasqas pajilata edbi Ukabawa burata barka ciraka arus kipt askadaka vesícula biliar ay barut hasap harakiwa mulia uso hajo usa ukatoqita diawa sawaisto urhamsa barka ciraka aka uso harwalt ay ukatoqi abuya sip haporillari barka ciraka kirasa kururakan hawaida daka usunta wayap hisasinsa upaha yatiya wairaxtuwa Hichakucha aka usut hakilata Romualdo kuna koka kulyara kampis kulyakas na ukatoqita yatiya wairakillari barka ciraka Acá no tiene terapias naturales, maltatao. Alina katautias, kamarki mineral utkarak.
Kaukirina kas pasa ka alina ka ukalina ka halihtiwa. Walhani usapjeja ya ma purganto mantas así. Ukaja ma pantka sibispao. Ukamo mata paneja kauketa hipiliando que velocidades tanja. Ukana ka ya nutrientes cuando ampepe puila podía kama ukana ka hani usuchiñakite. Cuando kamo usuchas que te utiwa kauketa plantas laxantes suaves. Kajiña pauka. Ukarpe plantas colagogas y colaréticas. Kamsas mandukaja. Iuchatja wal tantapteña pauka mullar uka vilis umja. Uka pais palenaka mistueña paraki. Ukan kiuchaj plantas colaréticas decorativas. Wilat pachuka pichun jañapa ukar laxante ko yaptaña. Kamarki uscheja iguatja plantas antiespasmódicas. Uka usunaxa akueña pau ukat ukama umjañapacha. Kaukirina kaspas ukaj. Waltata marcasa. Acatayora Quena, Jervatoquena, junto a Yungas, Amazonía, del Departamento de La Paz, Bolivia, Marpacho, Camarque, en los 3 pisos ecológicos, Uchap Cristúa. Tuasa Camerita, ¿no? Acá Colla Alinacat. Cauquilis Pacha, Fiaspa Chanca, piedra, Mayaja, rompe piedra, Vaya Uca Alej, Uca Tuaquistaña, Matecito, Hanuka, Huaquicha Taspawa, Cauquilite Maharabe, Huaquistarax, Hanka Matónica y Pático, Huaquistarax. Cauquistarax, Cauquilite Mentaja, Waleasquiraki, Ucaroja, Yakanagoteja, Boldo. Boldo Yamakis, Waleaski Puneriki Ucaj. Hayukanakaja, Tacanis Umhatas no Cauquilita, Marcachina, Mamatecito, Huaquistasisa. Ucaro está en Cauquita Flor de Caléndula. Flor de caléndula, chicatanaka haniu yakap kit kauketa chukaspa, kaspachola, halu kam sutanakam untatawaka, ukahwale askiraki, hukam pisa, koyastarkis pauka umampik, umaja, llapisit umhat apjanyan, sapa wilstanakaja, matasa, llapi umhat apjanyan. Kun haskins konakaja, ukampi yakalinaka saki yamakisa sapinaka uti, Sapina que te llamas cauqueta diente de león, Sanja, Ucahwale Aski Punerikuka. Halu Kamalina Cauchila Edwin. Halilaki Paraya, Ukam Koyarakawa, Utkaski, aka vesícula biliar, Usuta Koyakas Yataki, Sasidawa, Yatia, Wayarax, Tukilata Rubualdo Kupaja. Caucansa Hilata Rubualdo, Tukey Yataki, Hekatap Christam, Kaukaras, Poridi Paspa, Hukampe, Akausurakat Yatata Yataki, Kabraki, Humahiyabakisa, Koyadakwa, Lord Ayatirakta, Ukatox Salah, Asipharakispa. Waliki lata Edwin Marcachene, ¿cuál es importante para aquí? Aquí hay Jernacata Pedro Altupata Americana, Caucateja, Avenida Juan Pablo II, tránsito que va de Unicata Sinquiwa Mach Osnauta, número 1255, Hanucaja Santa Nepjaspa, celular 719 48 83 Ayucaroca, 719 48 83. Panacampe caja yanaptatani, usutanakaja maya usuja yanaptanya wakisi. Hayaki parayu kabaja, ukaja kuda karua, barka chiraka, hausada bhata, ukabata huk ampi usurakati at hatayataki, upahiyabakisa, yatist abhata, bua kurhamsa, kuyak asibhasba, kurakuyak na kampisa, humaraka kuyak asibhasba, ukatok sawali bodasinchi mampiwa, upaha yatist abharakita barka chiraka. Kabarula kampi, akawakichawi tukuya wayari, hutiri rakarwa hukampi usurakat hata aruski pataskari. Hikisinkabaya. Hikisinkam.